Det ser ud som om det er en punktering. Fik lige en punktering, og så gik det galt. Og den bil er virkelig hårdt ramt på både forenden og bagenden. Og det der, det giver i hvert fald mekanikerne noget at arbejde med. WR-raceren rammer faktisk muren 2 gange under det her spin, så han er ret heldig med, at han er i stand til at komme. Her ser vi, hvad der skete. Ikke noget at sige til, at der er så meget støv i luften. Han ryger baglæns ind i barrieren, vis fortsat lige ud der. Og her er altså den langsomme gengivelse. Noget er slået af bagenden, og han er kørt af ud gennem gruset. Og det der, det er meget ubehageligt. Farten går ikke ned over hovedet, tilbage der på tværs af banen, og samtidig kommer der heldigvis ikke nogen bagfra. Og endnu et problem, denne gang for dome nummer 16. Det er et ret uhensigtsmæssigt sted at sætte den af. Bilen er lige ved at flippe over, og han er gået ned af brandvejen. Det skal de alle, og måske var føreren af den anden TVR en smule uopmærksom. Banen i sin dome direkte ind i barrieren. Det er et eller andet er knækket på bagvognen. Det venstre baghjul er brækket ind af, og der er store skader på den private ejede Dallara. I den langsomme gengivelse kan vi her se endnu et markant øjeblik for Ron Fellows, der i en stor støvsky rammer ind i barrieren med et ordentligt smack. Så har vi løbets første dramatiske ulykke. Her kan man se, at han kæmper hårdt med Porschen. Han forsøger at undgå muren. Det er den anden af de 2 Yuko-sponserede Porscher. Det er de 2 russere, Fomenko, der deler bilen med. Det er på det sted, hvor den hollandske bil er stoppet. Det er lige midt i Porsche-kurvene. Og det ser ud som om, det er motoren, der er stået af. Vi så olierøg. En af BMS-Ferrari'erne er stået af ind i muren ret kraftigt den dag, og jeg tvivler på, at den der bil kommer ud og kører igen. Og rygtet i pitten er, at det er gearkassen. Og her og se en gang, der ryger et dæk, og hele bagenden af bil nummer 37, det er Belmondos bil, der er gået i stykker for Fabio Barbini. Ellers ryger han næppe af banen på den måde. Used to 190 miles an hour. Oh, we've got a big accident behind there. That's Ortiz. Someone's gone heavily into the tire. He had a problem. He was going straight anyway, but just going straight too quickly. He spins That's it. bizarre. Spins it just before he hits the tires. Yes, ne. Ja, der hat sich überschlagen. Mehrfach. Ui, ein Riesenunfall. But I managed this, but the guy behind me not. Mark Chenier had a huge accident here. Replay, not brake failure at all. Just turned into the braking zone, just turned hard left, and then just clobbers those tyre barriers, and just spot. It was day over for Lucas Luhr, Mike Rockenfeller, and Mark. Somehow Stuart Hall in one of the Aston Martin Lolas went door to door with Tim Greaves and an LMP2 Radical, ushering the car off the track heavily into the tire wall. Watch it again. Somehow Stuart Hall was not reprimanded or penalized for this bit of mindless driving. Was hat gemacht? Boah, das ist aber ein mächtiger Verbremser. Der kann froh sein, dass da diese Rettungsstraße ist. Aber ja. Überholen den Piloten. Ja. Da ist schon genau das passiert gewesen sein. Der Führende in der GT2 ist vom dritten. Nein, wir hatten so einen Fehler vorhin schon mal auf der Zeitnahme, dass da eine falsche Phase und zwar mit Schmackes. Oh, das war aber ein ganz... Wie es passiert ist, Ralf, schau mal. Schwierigste Kurve, würde ich fast sagen. Also die letzte Kurve aus den Porsche-Kurven raus ist eigentlich die schwierigste. Da und Volley. Und genau die Fahrertür. Ja, beide Autos stark beschädigt. Die Kurve in der Tat. Vergessen. Christian Ried ist derjenige. Die können wir vergessen. Das ist der Teamchef dieser Mannschaft. Perazzani ist das, der einstmals Drittplatzierte in der Amateurwertung. Fahrers hier heißt eigentlich, ich gebe auf. Damit eingehandelt hat, ist klar. Nochmal die Wiederholung des Unfalls von Mike Rockenfeller. Der reinste Horror. 320 km/h und dann solch ein Einschlag.
Wow. Ey, Riesenunfall hier. Riesenunfall. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist einer der Audi darin verwickelt. Ja, die Startnummer 3. Gerade haben wir davon gesprochen. 60 Sekunden vor Ablauf der Zeit über die Linie gefahren hat. Oh. Ja, leicht links, zu weit nach außen gekommen. Etwas Einschlag aus oder nach einem Kontakt. Da sieht man, dass er das Auto über den Curb verliert und frontal einschlägt. Ja, wir haben Licht. Korrekt. 2 Autos beteiligt. Ja, Kollision. Gebrochen werden mit der roten Flagge, weil nämlich der Porsche-Privatfahrer Raymond Narak sich passenderweise in den Porsche und ebenfalls kleinere Probleme im Bereich des Auspuffs gab es bei einer der Chevrolet Werks-Corvette, nämlich dem Auto von Antonio Garcia und einzelnen Elemente, die einzelnen Segmente einsammeln. Frank, was ist da passiert? Ja, wir hatten das genau dort. Achtung, Frank, schau hin. Untersteuern. Ja. Der erste Audi ist draußen, das kann man, glaube ich, nach dem Einschlag in der ersten Schikane auf der Minutier sagen. Die Ziellinie überquert haben und da gibt es erneut eine Berührung, dass jetzt durch das Ausscheren von Keisuke Nakajima trifft er den Delta Wing, der in der Ecke, der man ankommt, 310 km/h, voll ausgedreht im 6. Gang und dann das. Running in fifth place. Here's a replay here. Oh, mama. He just got sideways there, Damien. Yeah, that's just put him quite a big section and quite a lot of money also. Sort of cold tyres there. You can see actually the nose tub of that car is quite badly damaged. But we're going to get a safety car dispatched. There's no question about that. Oh, that's a very big accident crash. And. Shall we, Liz? And that is not a place where you want to go off. And you can see that wet grass is still so damp. He actually accelerated when he hit the grass. That is a huge hit. And the S is a portion of the circuit that's flat in most И здесь, судя по всему, замедлился Бонономи. И разбита одна из Тойот также. И разбита Феррари. Разбита одна Тойота и одна Ауди. That's different. There you see it. Just Lapierre just in there with huge speed and then gets into all of the other cars. So yeah. We did see Andre Lotterer go through on that last lap with another personal best, 3:24, and a massive accident there for the Pegasus racing car. In the Pegasus racing car, you know, these are one of the guys that we were talking about. Roussel, there it is again. He had just improved. Neil Curtis and Bleekemolen. Yeah, absolutely. That's a car we. And he just got on the curb. Oh, bang! Driver error there, I'm afraid. Ooh, what are we looking at here? My goodness. Oh, my Lord. Goodness gracious me. Oh, dear God. That is a... car number 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a 2 tours d'avance sur la Porsche. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur la Ferrari de Bartolini. Il a dû... On passe souvent des mauvais moments. Oh oui. Alors il venait de se faire doubler par l'Audi et peut-être un petit peu gêné. Ouh, le choc va être terrible. Ah ouais. Ouh là 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 là. Ouais. Effectivement, on regarde sur cette image le terrible choc et l'Oreca de chez TDS. Gros accident avec. Slowing and that caught him out. You know, it looks like the Labra Corvette was going very slow. That's exactly what you were talking about earlier on, Damien. C'est possible qu'il y ait un pescar là, du coup. Aïe aïe aïe, une voiture qui commence à s'enflammer. Effectivement que ça se passe.
Ah, il a été percuté par l'arrière apparemment. Ah non. Ouais, oui, c'est ça. Ah si. Ah, mais avec... Gives you an indication of the speed. I've seen watching that Roda Corvette going into... He's changing down. Changing down. Something went wrong there, wasn't it? That was. He's changing down and braking hard. Speed reduction into that left-hander. Yeah. Oh, here we go from dead ahead. It's just gone straight on. I feel like something's either let go or when he tried to make a lift,